мінароб‌ҳои Украин таркиши мошинҳои низомии рус ро дар минаҳое ки худи Русия ҷой кардааст назорат мекунанд. Кор барои украиниҳо ҳам зиёд аст. Найефективніші підриви ворожої техніки відбуваються на магнітних нишонрастаринаш минаи зидди мошинҳои душман магнитӣ ё часпанда аст. вақте танк ё дигар мошин дар рӯи он пайдо мешавад, метаркад ва танкро зарра зарраву пора пора мекунад. мо барои онҳо ва онҳо барои мо мина мегузоранд. онҳо дар фикри гумроҳ кардани мо ва мо ҳам дар фикри гумроҳ кардани онҳо ҳастем. В цей час вибухає і БК танка, і тобто розлітається він на молекули. Минакорҳои Украин роҳҳои ҳаракати русҳоро мушоҳида мекунанд. Там кожен день під'їжджала беха. ماشین‌های نظامی آنها هر روز آمده مفقعهای ما را آتشباران می‌کنند. ما آنجا صبح بر وقت هنوز تاریک بود که رفتیم. مینه‌ها را در خط راه گذاشتیم و خودی همان روز نصف روزی ماشین‌های آنها از بالای آن گذشته ترکیدند. پیاده‌گردهای آنها را خراب کردیم. روز خوبی بود. Трохи пізніше вона підірвалася. барои таркидани баъзе навъҳои мина расидан ба онҳо шарт нест. вақте ҳадаф наздик мешавад, аз роҳи сенсор мина худаш метаркад. مقصد ما کشتن آدمی زیاد نه، مجروح کردن است. جریان بیرونکشی آنها می تواند سرعت پیشرفت آنها را در خاک ما کندتر کند. سازمان ҳалотраст мегӯяд дар хоки Украина садҳо ҳазор мина гузошта шудааст ва барои безарар кардани ҷангалу заминҳои кишоварзӣ даҳҳо сол дар кор мешавад.